سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, sport en fitness. sport en fitness. سپورت یا فتنس. Sport jij? Sport jij? آیا تاسو سپورت کوئ؟ Ja, ik moet bewegen. Ja, ik moet bewegen. هو، زه باید یو څه خوځښت ولرم. Ik ga naar een sportschool. Ik ga naar een sportschool. زه د سپورت یو ښوونځي ته ځم. یا زه د سپورت یو کلب ته ځم. We spelen voetbal. We spelen voetbal. موږ فوټبال کوو. We zwemmen af en toe. We zwemmen af en toe. موږ کله ناکله لامبو وهو. Of we fietsen. Of we fietsen. یا موږ بایسکل چلوو. Er is een voetbalstadion in onze stad. Er is een voetbalstadion in onze stad. هلته زموږ په ښار کې د فوټبال یو لوبغالی یا سټیډیم شته. Er is ook een zwembad met sauna. Er is ook een zwembad met sauna. هلته یو د لامبو حوض او سونا هم شته. En een golfbaan. En een golfbaan. او د ګلف یا میدان. Wat is er op televisie? Wat is er op televisie? په تلویزیون کې څه دي؟ Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. اوس د فوټبال لوبه روانه ده. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. جرمني لوبډله د انګلیسي لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. Wie is er aan het winnen? Wie is er aan het winnen? څوک به وګټي؟ Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. زه هیڅ نه پوهیږم. Momenteel spelen ze gelijk. Momenteel spelen ze gelijk. اوس خو دوی مساوي لوبه کوي. De scheidsrechter komt uit België. De scheidsrechter komt uit België. رفری د بلجیم دی. Dit is een strafschop. Dit is een strafschop. دا د یوه پنالټي. Goal! 1-0! Goal. 1-0. ګول 1-0. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Sport en fitness. Sport en fitness. سپورت یا فتنس. Sport jij? Sport jij? آیا تاسو سپورت کوئ؟ Ja, ik moet bewegen. Ja, ik moet bewegen. هو، زه باید یو څه خوځښت ولرم. Ik ga naar een sportschool. Ik ga naar een sportschool. زه د سپورت یو ښوونځي ته ځم. یا زه د سپورت یو کلب ته ځم. We spelen voetbal. We spelen voetbal. موږ فوټبال کوو. We zwemmen af en toe. We zwemmen af en toe. موږ کله ناکله لامبو وهو. Of we fietsen. Of we fietsen. یا موږ بایسکل چلوو. Er is een voetbalstadion in onze stad. Er is een voetbalstadion in onze stad. هلته زموږ په ښار کې د فوټبال یو لوبغالی یا سټیډیم شته. Er is ook een zwembad met sauna. Er is ook een zwembad met sauna. هلته یو د لامبو حوض او سونا هم شته. En een golfbaan. En een golfbaan. او د ګلف یا میدان. Wat is er op televisie? Wat is er op televisie? په تلویزیون کې څه دي؟ Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. Er is momenteel een voetbalwedstrijd aan de gang. اوس د فوټبال لوبه روانه ده. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. Het Duitse elftal speelt tegen het Engelse. جرمني لوبډله د انګلیسي لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. Wie is er aan het winnen? Wie is er aan het winnen? څوک به وګټي؟ Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. زه هیڅ نه پوهیږم.
Momenteel spelen ze gelijk. Momenteel spelen ze gelijk. اوس خو دوی مساوي لوبه کوي. De scheidsrechter komt uit België. De scheidsrechter komt uit België. رفری د بلجیم دی. Dit is een strafschop. Dit is een strafschop. دا د یوه پنالټي. Goal! 1-0. Goal. 1-0. ګول 1-0. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.